Maya payabak, anak. Yako'y teacher Chona, ing teacher you king kindergarten. Atin tamong bayong pag-aralan aleksyon ngening aldongay ni. Pero, bayo tayo umpisa ning kaya katamong leksyon, atin ko pa mong paramdam miyayaliwang tunog kaya kayo. Buryo bang damdaman? Sige, pero bayo ko lang paramdam kaya kayo, nanuing dapat tamong gawan. Tama. Dapat tamang manahimik, bandamdaman talang masalese, ring niyayaliwang tunog. Sige, umpisan tani. Mumunang tunog. Kakadwang tunog. Kakatlong tunog. Kapat at tunog. Kalimang tunog. Hanam at tunog. Gindaw bang masalese ring tunog? Ring tunog a peramdam ko, yapin rin miyayaliwang tunog at daramdaman tamo king kiyakatamong komunidad. Sige pen, lawen tamo ng balo yula at nung kilala yula ring tunog a peramdam ko? Nino ing gagawa king tunog a ini? Magaling, ing gagawa king tunog ay ni apin ing manok. Masikanya ba o may na ing tunog ay ni? Tama, masikanya ing tunog ay ni. No ka rin tayo daramdaman ing tunog ay ni. Magaling, daramdaman tayo ini kiluwal ning kakatamong bale. Nino naman ing gagawa king tunog ay ni? Tama. Ing tunog ay ni manibatan niya king ambulansyo. Masikanya ba o may na ing tunog na ning ambulansyo? Magaling. Masikanya ing tunog na ning ambulansyo. No ko rin tayo daramdaman ing tunog na ning ambulansyo. Tama. Daramdaman tayo ing tunog ning ambulansyo kiluwal ning kiyakatamong bale. Nino naman ing gagawa king tunog ay ni? Magaling! Ing gagawa king tunog ay ni apining aso. Masikanya ba o may na ing tunog na ning aso? Magaling! Masikanya ing tunog na ning aso. No ka rin tayo daramdaman ing tunog na ning aso. Magaling! Ing tunog na ning aso, daramdaman tayo kiluwal ning kiyakatamong bale. No ka rin tayo nino naman ing gagawa king tunog ay ni? Magaling! Ing tunog ay ni manibatan niya king orasan. Masikanya ba o may na ing tunog na ning orasan? Magaling! May naya mo ing tunog na ning orasan. No ka rin tayo daramdaman ing tunog na ning orasan. King kilog o kilwal ning kakatamong bale. Tama! Daramdaman tayo ing tunog na ning orasan, king kilog na ning kakatamong bale. Nino naman ing gagawa king tunog ay ni? Magaling! Ing gagawa king tunog ay ni apin ing ayuk. Masikanya ba o may na ing tunog na ning ayuk? Tama!
May naya mo intunog na ning ayop. No karon tayo daramdaman intunog na ning ayop. Kingkilob o kilwal ning kakatamong bale. Tama, kilwal ning kakatamong bale, karon tayo daramdaman intunog na ning ayop. Nino naman ing gagawa king tunog ay ni. Magaling. Ing gagawa king tunog ay to apin ing ubingan. Masikan niya ba o may na ing tunog na ning ubingan? Tama, may naya mo ing tunog na ning ubingan. Kagaling niyo, anak. Palakpakan niyo nemo ing kaya kayong sarili. No, karintala daramdaman, ding may alibong tunog adimdamyu. Daramdaman tala, ding may alibong tunog adimdamyu, king kaya katamong komunidad. Atin tamong daramdaman, king kilub ning kaya katamong bale. Atin tamong muring daramdaman, kilwal ning kaya katamong bale. Atin may nang tunog. Atin muring masikan at tunog. Salamat king pamalalbe, anak. Hanggang sa muli. Bye-bye!